Кришаның ұзындығы буынға 8. 10 мына жағы ұзындығы. Ал ені 8. Ал биіктігі где-то 1, 2, 3, 4, 5 метрде бар биіктігі. 5 метр. Соған қанша шифр кететінін білу керек. Анда пристройка бар, алдын продукқа. Мынау сарай. Оның мынада ені 3-4 метрде ұзындығы. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 метр. Ұзындығы 14 метр. Ені 4 метр. Çiğnezin 4 metrede. Ha, 4 metrede. Кейін мына жағы 1, 2, 3, 5 метр. Ені 5 метр. Ұзындығы 14. Ені 5 метр. Мен қанша көрсететін білмеймін. Шибетін көрсетесің. Pechka жағасыздар ма? Ha? Pechka? Түсінбедім. Kişiga pechka жағасыздар ма? Я Кришаны бастан үш өзбекке істетедім ғой. Жаңа неден келген? Самарқандтан келген ба, солар істей алмады. 1-2 күн келді да, сонымен бітті, қайтып келмей қойды. Сосын алмастыра қайтып, алмастыра істеді. Кейін жағын бәрін. Ана өзбекте оғаштым білмей екен. Алмастыра істеген жақсы болды, болмағанда олар вообще бірақ қылатын еді бәрін. Rüstem ağa yaxshimisiz? Anov kechagi anov bor edi-ku, anovni dalishsi. Ya, o'sha yer qoldi-da. Ko'rib tursiz ya. So'sin bunda 3 qanoti qoldi. Ko'sok-ko'soklar bilan baramanlab jalg'aymiz. Men sizga aytadigan o'tinish, anov jingam ne deydi? Bunda abid pishiruvga keladigan bo'lsa, bir pashka shurp ola kelsin. Biroz yetmay qoladi-da, suni zarani aytib qo'yaydi. Biz endi yerga to'kilganlar barlig'ini terib solayapmiz. Siz zarani bir pashka oldirib kelavering. Aytsangiz olib keladi. Yetmay qolushi mumkin. O'sha yer qolgan. Shunday nelar. Mana jinab yuribdi mana bu yigit. Kichkintoy qolgan. Mana. Uydim art jag'i bor-ku. Biz bo'lma Krishani xizmat qilib bo'ldik. Bir jag'ini-da. Bugun pagodaga qaram yaxshi ekan. Qara qog'ozini olaymi, olmaymi? Men asli jag'idan qaradim. Ag'ashlar durust turibdi. Shuni qanotini solib ketaveraymi? Shuni ayting. Kesib olib, qo'lda bunday qayirib mayishtirib solyapmiz. Mana vannani kichkina tekslayapmiz-da. Chista zavodga bo'lmaydi, biroq bo'ladi. Ne desam sizga? Boshqa amal yo'q. Biz undayda o'ylab ko'rdik, bundayda o'ylab ko'rdik, bo'lmas ekan. Degan uyda ishidagi жұмысты aytmang, hozir. Men Krishadan tushib olayin.